tignan niya ngayay taran moa ngayay kapulaw na samjay coach Wongi laban-laban Momotso Melon Senior Chairman and Committee in Ranwich o Karusian Dame Sansar Momot Udang Kasi Melon Sangje Monday Sangje Binat Koto Lelramot Udang Labalan Kalangan o labalan sawa Sister of Managala Songan Abul Ma Melon Amay Kasalengki Sang Bicapta Lelramot Soche Sama Udang Soche word Bagat Kasaleda Kalangan Lap Mese Uya Hong Mai Dan Menin Kalangan O Sansel Kwe Nan Wigach Wig Sarawi Tego Sila Tuan Kalangan Me The Kisagis Me Uya Uyang Kachay Mas Jesus Koto Uyar Masla Mela Pagkailan nga ngayon kiborsot Sangan mukit ka Na melel kacay melelang sangan Kisaks kila niya sa iseri Te acay aramas magcay Pagpapa at mela Acay lapnak Ilang bilang Tuwajak Tame Chay rongsangan Wambaran Moses Ito siya Tagnak maruya Niya Lian Niya Serving nan Meniran Chaluwa ko Iran 95% Tuway sa klimahon sa Abu Muslim Medyo tabi Christian Sarabeno Ansel medyo kwe Christian Iya oraman Iuran naman po kila Pastor Momotso Christian Ariaso may laot lang Orang ano po ina Ari tanah baran Ari Miuran Abot Nemensang abot Kotoran Maui Iramawan Abot Samala Iyawi Rano abotos chukuro. Dari pilaw yawi soto. Rano pon di abotos chukuro. Igola pakarkilang polis. Polis ko bipalaut masuk. Question din sa. Maring weekly mau. Our stream came to reality. Udana kami ler na abot udana ang kabila. Wasaw, kaya si Muslim, kaya isang. Dari, lagin kabaka po ang karos, pengkat. So nga nake, Israel na, uyang, nagkamela po. Meron magtanapan. Dari, po ay kapag anso rere suddenly a miracle Bailey anso water to jigla yeah he says okak na kabor-bor ke kono kamel kono kak yang kecailan sekoros kecailan ang kap pagsawas kapag ang sokoros hindi makarita nakat na o managela o
Makakaya nga ramas bawian sa kamela. Di medyo kulikat sa wasip China nan weekend pemelen kaya sa pondo bu olu yaman yang kalubuan emen ol ko taksawas rano je chisisina rano ka banyak yang minapag iwan ala chisisa gyomja Umutsul men udah meron kami yang ingin saya terus kesulitan dan istiqat berapa bulan baru meron udah istiqat mana gila kami kami lah sesuai udah kalangan main o kailangan ng karusi. Kailangan.